Check 1 2 3. Tes. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Check 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 1 2 3. Testing 1 2 3 1 2 3. 1 1 1. Hah? Tem 22-nya. Tim sih kau? Hah? 22-nya. Tinggal. Kulit ah. Dilihat Kulit mau metiu. Testing 1 2 3. Hello. Testing 1 2 3.
Wan An. Oh, chào An. Salah. Amen. So, no, selamat malam, no katindok malam. Okay, lalu pagi tu kita bisa belah menyadik kita datai begulai ngo kita this morning indeed we privileged to have a few of our friend and our families coming together this very morning. Yes, we have a friend from Penang, Anissa's friend. Put your hand together. What's your name again? Jason. Okay, welcome Jason. Amen. And then we have Gary from IMB and Sharon. Yes, put your hand together. Lalu ke sidaya. And we have my dear friend and family from Kuantan. Amen. Maybe arise, my friend. Amen. Amen. And in fact, they have more than 3 actually. Another 4 more. Or 4 ways, another one. Oh, okay, the way. All right. And we have another more group but go to another church. Yeah, so selamat datang ngagai semua. Lalu awak ke pemanah Tuhan terus ngau kita. Amen. Lalu ke sekali dak semua bala kita lalu bala di rumah din mega lalu ke tiap ikut bala atau ke berdini bala tingau kumpuruk pagi tu awak ke pemanah Tuhan terus ngau kita. Let us arise dalam kita berdiri. Lalu kita kat gerah ke pagi tu ngagai Tuhan. Amen. Lalu awak ke ngiriang kita. Hallelujah. Amen. Okay. By the way, Gary and Sharon they based themselves in Kuching now. IMB. So indeed, it's so good to see you, Gary. Hallelujah. Pagi tu kita sampai lalu nyerah ke pagi tu ngagai Tuhan. Amen. Allah Ta'ala terikelala kami dalam nama Jesus. Kami beri besar terima kasih laban udah nuan udah ngau kami. Benar ngau kami lalu terus ngau kami. Lalu awak ke pemanah nuan terus ngau kami hari pun sampai ke ujung. Oh Tuhan Jesus terima kasih. Loving Father, thank you for your goodness, oh Lord. Thank you for this very morning. Thank you indeed, Lord, as you would say, so Lord, 2 or 3 gather together in your name. Indeed, you are there in their midst, oh Lord. Yes, we welcome your very presence this very morning. Roh Kudus, kami ngelalu ke penatai, kami ngelalu ke hadirat Nuan. Awak ke Nuan terus betelai ngau kami, terus ngau kami. Kirang kami hari pun sampai ujung. Kami merik mulia, merik basah ngagai Nuan sikau aja. We give all the glory and honor only unto you and you alone. Dalam nama Tuhan Jesus kami nak sampai. Amen. Amin, amin, haleluya. Harap kita terus masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Haleluya. Harap kita buka hati kita. Nyerah ke tubuh jiwa roh kita yang dicari tangan Tuhan.
Lantang-lantang. Awak kita lantang bersama dengan Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang Jesus, Kau yang layak sekarang, Jesus yang Ku sembah. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kasih-Mu sempurna. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sentiasa ada dalam hidup kami. Engkau terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Oh
Hosana, Hosana di pemandu tinggi. Oh yang di tinggi ke hari atas semua. Oh haleluya, kami meninggi, kami mesai ke nama Tuhan. Oh we lift your name higher, Lord. Yes, we exalt your holy name. For there is none like you. There is none other than you. You are indeed the King of kings and the Lord of lords. We exalt your holy name. Kami meninggi, kami mesai ke nama Tuhan. Jesus, semua basa, semua mulia, nanggi Nuan siku aja. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Jesus, Tuhan ngau lepas kami dah sampai. Amen. 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 Tapi jari ngagai Tuhan. Haleluya. Amen. Amen. Yes, ngau tu kita dekat ngelalu ke semua bala anak-anak kita itik ngagai Sunday school. Okay, we want to invite all the children that go to Sunday school before they go. As usual, we want to pray for them. Ya, kami kita kap sampai ke sidak ya. Lalu ngau ke bala cigu pengajar sidak yang megak ngau sidak ya. Wow. Amen. Wow, terima kasih Tuhan ngagai semua bala anak-anak ya. Okay, semak ke nak? Kita ke? Best. Okay. Amen. Semak ke? Okay. Okay. Tuhan Jesus, terima kasih ketiap ikut bala anak kami Tuhan. Yes, tiap ikut sidak ya kami nyerah ke tiap ikut sidak yang ngagai jari Nuan siku aja. Awak keberkat Nuan terus dicurah, terus dilimpah ke ngagai penghidup sidak ya. Awak ketiap igik leka jakuk tidak ajal nyak nyedi ke pemakai penghidup rohani sidak ya ngasi sudah terus bertumbuh mansang bergolai ngenuan apa. Berkat semua bala anak kami, berkat semua bala pengajar sidak ya. Ngau berkat, ngau penemu dalam. Yes, kena angir yang kena nempak ngagak bala anak kami. Dia amat-amat bertumbuh, besai tuai, nangi ngasi kenuan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Jesus Tuhan ngelepas kami dapat sampai. Semuanya buat. Amen. Okay. Bye-bye. Okay. Wow. Amen. Wow, puji Tuhan. Sekali ada kita yang lalu ke semua bala menyarik kita tidak datai. Amen. And it's so good to see all the friends and families together with us here. Yeah. And I want to invite the team from Kuantan. Okay, led by Sister Rachel. Okay, and they want to share this morning. Sila ada dekat berkongsi pagi itu lalu. Amen. Yes. Come. No, come here lah. So that's easier for them to see. Yeah. So yang ka pagi itu siko jako Cina, siko jako Iban, siko Raputiah. Nah, 3 ikut pagi itu dah. Maybe you speak English if they. You guys speak Mandarin? Some English, some Chinese. Some English. Okay, if you speak English, then I go to Iban. Then when Mandarin come, you go into English, I go Iban. We're doing trilingual this morning. If unless you speak English all the way. Speak Chinese all the way. Okay, then tabi tahu handle that into it. So meaning we go. Trilingual. Yeah, that's Trilingual. Okay, go ahead. Okay, I'll start English first, okay? Good morning, family. Selamat pagi, Rombilia. It's always so good to be back here. Mana mai uleh pulai kita baru? Kuching is really our second home. Kuching tu bakal rumah kedua kami. Beside the delicious food,
Selain hari pemakai te manah mai, sedap mai. Laksa kolomi kongpia. We love seeing each one of you. Kami gagah mai oleh meda setiap ikut kita. We came from Kuantan, Petra family. Kami datang dari Kuantan, Petra family. We just came to visit our Kuching family. Kami ispira datang ke bertemu ngau kita aja, bertemu ngau family ba Kuching aja. Just to spend time to fellowship, to share hearts. Fellowship ka bergempuruk, ka And berkongsi makan-makan. hati, ngau makai. I'd like to let them introduce themselves. Lalu aku ka ngasos sidaya introduce. Hello family, my name is Raymond. Nama aku Raymond, I'm Xiao Qing. Hi. nama ya Xiao Qing, Hello, I'm Sokfan. nama ya Sukfan. Lalu nama aku Graman. Yeah, we actually come from a Chinese church, and it has been a joy to know our native family. Kami tu sebenarnya datang dari siti gereja Cina, lalu mana mai gagah mai oleh bertemu ngau keluarga orang asal. And also we understand that Kuching there are many Chinese churches. Kami bertemu bak Kuching bisik mayuh gereja Cina. So this morning we would like to share the amazing journey for the native Chinese in Malaysia. Lalu pagi tu kami ka berkongsi ke pejalai te mana mai te dilalui gereja Cina bak Malaysia. We are really grateful that we can be a part of the journey. Kami berterima kasih oleh ngau pejalai itu. And this morning we also want to testify how Papa Graman and the family and your church has been such a blessing to the nations. Biar mereka kami kap dito ka bersaksi ke berkeni Papa Graman ngau ruang bilik CBC udahnya diberkat gagai bangsa-bangsa bukai. I don't just represent my generation, we have also younger generation who has walked and witnessed this amazing journey. Aku guys minat pengari ke generasi aku megak tang aku megak dito bisik orang biak ke oleh bersaksi ketok. And this Tabitha has been such a wonderful friend to my daughter, sure. Hai. She's just amazing too. Do you want to? Berkat Tabitha megak jadi keberkat ngagai kami sebilik lebih agak ngagai anak aku ke bernama Syur lalu suraya bakiah rapat nal begulai. I would like to let Raymond read scripture from Ephesians chapter 2 verse 19. Raymond dekat baca hari Efesus chapter 2 bab kedua ayat ke-19. Efesus bab kedua baris ke-19. 以佛所书2章19节，这样看来，你们不再是外人和客旅，而是与圣徒一同做国民，是神家里的人。 Nyalai kita ukai temuai lagi, ukai orang kampar lagi, tang sama nya di perana ngau bala nembiak Tuhan, nya di raban ngau ruang bilik Allah Taala. So we do English. So 这个经文是给我看到，我们不再是分彼此。 This verse has let me see that we are not different from one another. Baris tu aku medak baris tu kita itu ianya orang tik sebaka nadai balenan. 因为我看到我来到古清，是看到这个地方很舒服，然后我和古清的家人们一起的时候，我感受真的是我们在基督身体里面。 When I come to Kuching, I just feel so comfortable here, and when I see the family here in Kuching, I feel like we are really one family. Lalu lebuh aku datang lagi In kucing Christ. itu aku amat ngasai ke
nyamainal nama kebuah laban tu asai kebaka site keluarga dalam besai. dalam Kristus. So 就这个好像这个经文讲的，我们不再分外人或者是客里，我们是在神家里的人。So it's like what this verse says. It's not like we are all one family in Christ. There's no outsider or insider, but we are one family in Christ. Bahkan disebut oleh baris tu ianya kita itu ianya siti keluarga di dalam Jesus Kristus. Nada orang luar, nada orang dalam tangga kita ianya siti dalam Jesus. 在教会服侍很多年了之后， After serving in church for a long time, Udah lama melabak gereja. 我们很多时候不小心就会事工倒将。 there's a lot of time we become very ministry oriented. Lalu mayo kali kita itu baka semina merat ke pelayanan aja. 我们聚集是为了一个计划，为了一个要成就有一个目标要去达成。 We gather because there is a goal that we want to attain. Lalu kita berkumpul laban kita bisa julo ati tikat di selintiang. 然而，神真的是带领着马来西亚的一群的家人呢，真的如刚才以弗所书所说的，我们是神家里的人一起的同行。 But God brought us together to walk together as one family. Dan Tuhan udah ngempuang kita bergulai jadi siti keluarga ruang bilik. 我们真的是非常的感恩， We're very, very thankful. 特别对于我们， Lalu kami amat merik besar terima kasih. 特别是对于我们西马的华人， Especially for us West Malaysian Chinese. 我们真的 Lebih-lebih 为 hagit bala kami ti Cina Rimnua Malaya. 我们真的围着东马的原住民家人，我们说我们谢谢你们。 We want to say thank you to the native family here in East Malaysia. Lalu kami dekat merik besar terima kasih ke orang asal ti dari East Malaysia. 我们真的要说，我们要谢谢你们。 We really want to say thank you very much. Lalu kami merik terima kasih mayo-mayo. 因为你们的坚定，你们的坚持， It's because of your tenacity and perseverance. Lalu tegal penalu kita. 你让我们在西马的马来西亚的家人看到盼望。 You showed us hope to us West Malaysians. Tegal penalu kita, lalu kita udah ngayan ke pengadang ngagai kami Ari Malaya. 特别是神透过这个家人同行的旅程，在不同的季节和时间点，他所做成的奇妙事情。 Especially through this family journey, we see amazing things that He has done in different seasons and in different in the same time, in different moments. Lalu lebih-lebih hagi ba pelayanan ke my family journey, lalu ba musim kebaru tu kami medak pengawal utai kerja Allah Taala ti baru. 原来，当我们真的以家人这样子相聚的时候呢，天父就会显明他的心意。 When we come together as one family, God will reveal His heart. The Father God will reveal His heart. Lebuh kita datang bergolai, gempuang bergolai, lalu Allah apa yang kita disregard dekat ngayan ke isi hati yang ngagai kita. 我们真的经历到神成就的是超过我们所求所想。 We really experience that whatever that we ask of God is beyond our expectations and beyond what we can see. Lalu nama utai kediayan ke di samping kita ngagai Tuhan, ia merik ngagai kita ngelui agi ari utai ke di peragam rundiang kita. 今天早上我们也是要特别尊荣Papa Graham 和妈妈雪玲。 This morning we want to honor Papa Graham and Mama Sherling. Pagi itu kami dekat merik bahasa ngagai Graham atau Shetling. 因为他们单纯的顺服， Because their simple obedience. Laban sidak ya ngau ati ti ngasi. 让我们看到神更大的一个计划在马来西亚。 And that showed us that God has a bigger plan, a bigger picture for Malaysia. Lalu nyak magak ngayan ngagai kami Tuhan bisa julu ati besar ngagai menua kita Malaysia tu. 这次我们来之前，就是我们有虽然是一个leisure trip， 一个 family trip， So even though this trip is a leisure trip, Tajak ba lebuh maya ke kami kenemuai kita tajak penemuai tu ianya baka ke namanya
bakal kau ngigak kawal aja babaki aja. 但是因为我们带着很期待的心来见家人，就有很多的回忆。 Because we brought an expectant heart to meet with our family, and so a lot of memories surfaced. Lalu laban kami datai ngopenuh ngoti te andal, lalu dia Tuhan ngayan ke mayuh nal utai ke diayan ke ya utai tu dah ada kerja Allah Taala bak penghidup kami. 所以我们就临时预备了一些的相片，很想让教会的每一个弟兄姐妹看到你们的教会是何等的宝贵。 So we prepared a few photos. We want to show you, let you know that you are so precious. Lalu kami dekat ngayan dengan kita gambar madah kebijakuk pasal kita amat istimewa amat. 你们的教会的属灵父母和弟兄姐妹怎样在神的时间点，很重要的时间点，你们就位了。 How your spiritual parents and how you brothers and sisters have taken your place in God's time. Berkenika apa yang rohani kita ngambil tempat sudah sebenarnya lalu pihak megak bala kita di dalam Tuhan ngambil tempat kita di dalam Tuhan sebenarnya. 就在2012年的时候， In 2012, dalam 2012, 那我们在西马的中文教会刚好就不是刚好，是很奇妙的读到一章的文章，关于东南亚的，不是东南亚，南岛海域的原住民的源头是在台湾。 so in 2012, there was an article that talks about the native people, the Austronesian people actually came from Taiwan. lalu dalam tahun 2012 bisik siti artikel tertulis berjakuk pasal orang asal kita tu mayuh datai dari nengah Taiwan. 那时候我们还不是很认识 Papa Graham， That time we still don't know Papa Graham. Lalu mayanya aku baru nemu Graham. 只见过他1-2次而已。 We've seen him once or twice. Lalu kami menemuinya sekala. 但是灵里面就感觉说他就是那一个人。 But in the spirit, we witness that he is that guy. Lalu dalam roh kami nemu ianya orang tu di dekat kelala kami. 我们就很单纯的顺服，把中文的刊物跟他分享。 So in our simple obedience, we shared that article with him. Lalu ngau ati ti mudah ngasih aja lalu kami berkongsi ke utai ke ditulis sejak 2012 sejak tadi ngau Graham. Papa Graham 很兴奋说：“我女儿是读中啊，她会中文啊。” So he said, my daughter graduated from a Chinese school. She reads Chinese. Lalu dia Graham mada anak aku tu graduate dari sekolah Cina lalu yang macam jakuk Cina. 所以呢，你可以看那相片，就在2012年。 And so in 2012, as the photo shows, Lalu 2012 bakal kediayan gambar tu. Papa Graham 他真的是与萨罗耶和沙巴的原住民组团去了台湾。 so Papa Graham together with other leaders from Sabah and Sarawak, we went to Taiwan. Lalu Graham bukan ngau balari Sabah ngau pihak balari Melayu ngagai Taiwan. Sabah. Ya balari Sabah. Melayu? Ya. Ya. 我还记得那一次，当说要跟Papa Graham 分享的时候，妈妈 Rachel 也叫我们要叫我们祷告。 So so when Mama Rachel asked us to share, when we knew that we were supposed to share here, Mama Rachel asked us to share to pray about what we're going to share. Lalu lebuh Mama Rachel ngasuh ya berkongsi lalu dia biar sampai Tuhan nama utai kepatut dikongsi ke aku pagi tu. 我觉得这一个旅程真的原来很多年了。 I suddenly realized, oh, this journey has been so long. Lalu udahnya aku tak nemu dia perjalanan pelayanan tu udah lama udah. 从这个2012年开始，然后我们就认识，更加的认识。 We've known each other deeper since 2012. Lalu kami ngelala pangedirik ngau dalam lagi berpuan dari 2012. 然后我记得我来第二次来过去，第一次来是去了一个原住民的村，一班族的村做短宣。
So the first time I came to Sarawak, I went to a longhouse for a mission trip. 那是我第一次 Lalu 比较， keterubah aku datang ke Sarawak, aku ingat ngagi rumah panjai ngadu ke mission trip. 那是我第一次比较靠近原住民。 That was the first time I had a close encounter with the native of the land. Lalu nyak keterubah ya aku tu semak ngau orang asal bab Menua tu. 那知道了这个说原住民是这土地的属灵的长子，有一个很特别的那个权柄的时候，我又再来沙拉越。 So when I had an understanding that the native people are the firstborn of the land and there is a spiritual authority over them, I came again. Lalu lebuh Tuhan ngayan ngagi aku, ianya orang asal, ianya orang ti keterubah ya datang ngagi Menua tu, lalu sidak ya bisik kuasa terdebre Allah Taala bab Menuanya. 那一次我来就是参加那个Gemburu Besar 的聚会。 And so that second time I came was to join the Gempuruk Besai gathering. Lalu kali kedua aku datang ianya lebuh aku ngau bisik gumpuruk besar. 那一次是真的开了我的眼睛，让我看到说，哇，神原来正在使用原住民，然后他们是如此的爱神，然后让我感觉是那个全力爱神的那个冲力啊，那个冲劲，而且他们神在每个位置怎样的让他们兴起我，让我很惊讶。 So that trip really surprised me and really opened my eyes to see that there is a group of people that really love God and has and really run forward and go forward for God. Lalu bak mayanya dengan suhati ku terkejut ianya bisik orang ti amat balak rindu ke Allah Taala lalu terus dekat berjalai begulai dengan Allah Taala. 而且是有很清楚的意向，只要说要做些什么，我们要怎样做，然后就是很勇敢的表明自己在这地上的身份。 And there was a very clear vision of what we want to do and how we're going to do it and an expression of this is my land. Lalu bisik utai tak cukup jelas nal utai kat kerja lalu visi tak nyebut masa tu ianya Menua kami. 所以那一次开了我的眼睛，让我知道说，哇，神是真的在使用原住民，然后这个属灵土地的长子必须就位。 So that really opened my eyes to see that God is using the native people here and the native people must take their place. Lalu nyak tik muka mata aku ianya orang asal mesti ngambil tempat sidak sebenarnya dalam Tuhan laban Tuhan dekat ngena penghidup sidak ya. 事实上我自己也会觉得说，哇，我们怎么可以跟他们同行？我们用什么来跟他们同行？其实老实说，真的不是很懂。 So personally, it challenged me. I asked myself, how am I going to journey with them? What can I do with them? And at that time, I didn't really understand. Lalu bak mayanya dia aku nanya derempu. Tuhan berkenika aku tu leh berjalai begulai ngau sidak. Dah mau tekuleh kerja aku begulai ngau sidak. 我到现在也不是说我很懂应该要怎么样，但是我知道的是我们要一起。 Honestly, right now, I still don't really understand what I have to do, but what I know is that I have to be with them. Lalu ina dia tok megak aku berdaun tentu jelas dah nemu utang. Nama utek ketemu aku. Ianya Tuhan ngasuh aku tu oleh berjalai begulai ngau sidak ya. 我们的文化、我们的语言可能是不同。 Our culture, our language may be different. Lalu ina adat bahasa kita megak nak sebaka. 但是在神的国度里面的神国的文化是一样的。 But in God's kingdom, the culture is the same. Dan bak perintah Allah Taala adat bahasa kita ingat sebaka. 然后神的爱可以把我们带在一起。 And God's love can bring us together. Lalu pengerinu Allah Taala nyak tik ngempuang kita bergulai. 我没有想过我可以这样子站在这里跟你们分享。 I never thought that I could stand here and share with all of you. Aku nadai bermimpi oleh datang kita lalu berdiri di tok lalu oleh berkongsi ngau kita. 这是一个很奇妙的经历，对我来说。 For me, this is an amazing experience. Lalu bak aku tu ianya pengalaman tik cukup ngaliat kati. 因为我站在这里，我看着大家，里面我们感觉我们是一起的。虽然我可能不是很认识你，你也不很认识我。 So maybe I don't know you or you don't know me, but I feel like we are together. Lalu nyangka kita nak nemu aku lalu aku nak nemu kita. Tang utai kita saya ku pagi tu ianya tu kita itu tak bakal diri sebelia. Kita itu bergulai. 所以我很感恩，神给我机会走进这样的旅程，跟我们的华人的我们的教会，然后我们跟原住民走在一起这么多年，非常的感恩。
So I'm very thankful that God has given me this opportunity to walk with the church, with the family, the native family. Aku amat merik besar terima kasih ngagela talalaban yang udah merik aku peluang ulah berjalan bergulai dengan orang asal. 因为我真的看到神做了很多奇妙的事情，然后很多的对齐。 Because I see God has done many amazing things, and there's a lot, and I've seen a lot of alignment going. Lepas aku udah meda Tuhan udah ngerja mayuh macam mutai lalu ya udah menyelaraskan penghidup kita yang ngau ya. 然后神真的把我们放在不同的位置，去要做成他的心意。 And God has placed us in different areas to fulfill His will. Lalu Tuhan ngengkah ke kita bakno siti-siti, lalu awak ke kita ulah ngerja ke penekak ya. 把荣耀归给神。 All glory goes to God. Semua mulia ada beri kita ngage Tuhan. 我想把大家再带回2012年。 I just want to bring all of us back to 2012. Lalu aku ngemai kita ngage 2012 baru. 就当那一年Papa Graham 带着东马的原住民去到台湾尊荣台湾的原住民的时候， So when Papa Graham and the other leaders went to Taiwan to honor them as spiritual fathers, first one, yeah. Lalu lebuh Graham bergulai ngau bala tik bukai ngagai Taiwan lalu merik basa ngagai apai rohani bak Taiwan. 正如刚才淑芬说的，神的带领那个对齐是很奇妙。 So it's amazing to see the alignment when God leads us. Lalu cukup balak ngaliat kati, ianya lebuh Allah Taala ngelurus ke kita bergulai ngoya pihak megak ngopangan diri. 这绝对不是人的手， This is definitely not done by men. Lalu tu ukai tu utai tadi ulah dikerja oleh manusia. 非常明显是神的奇妙的对齐。 It's definitely done in a miraculous alignment done by God. Tu utai tadi dikerja Allah Taala ngau luar biasa. 如果你看那个年份，就是2月份2012年。 So you see this in this photo, it's February 2012. Lalu lebuh kita merak gambar tu ianya bulan 12 2012. 当时bulan 2 2012. 当时台湾的原住民就让马来西亚的原住民敲那一个 wake up call 的gong。 So we hit the native people in Taiwan invited the native people of Sabah of Malaysia to hit a wake up call on the gong. Orang asal dari Taiwan ngangau ke orang asal dari Malaysia, lalu awak kasih ya malu gong tawak kitanya. 在同一个星期，2月份2012年。 In that same week, in February 2012, lalu bak minggu tik sama terbesenyak 2012 bulan 2. 马来西亚有5位的代表去了台湾。 there were five representatives from Malaysia who went to Taiwan. Lalu bisi 5 ikut orang tik ngari ke orang Malaysia ngagai Taiwan. 对不起，是3位的代表。 Sorry, only 3 representatives. Tampun 3 ikut aja. 然后也是在2012年2月份。 And it also happened in February 2012. Lalu nyak megak nyadi bulan 2 2012. 当年他们是在台南、高雄的体育馆对着整3万的3万的台湾人。 30,000 people gathered together in Kaohsiung Stadium. Lalu bisi 30,000 ikut orang ti bergumpuruk bak stadium bak menua Kaohsiung. 在同一个星期的2月份，他们就代表马来西亚敲了一个倒数的gong。 So in that same week, these representatives from Malaysia hit a gong that signifies countdown. Lalu bak mayanya bisi bala pengari dari Malaysia ti maluk tawaknya ti berjakuk ke pasal tok mah mayanya. 当时我们其实不知道这两件事情是同一个星期发生的。 We didn't know that these 2 events happened in the same week. Lalu kami nak nemu event dua itik tu ianya serentak. 直到我们回来彼此的分享的时候呢，发现到好像神在透过沙拉越原住民的顺服，就要和西马的华人
就是有一个唤醒和倒数的时间开始了。So it's like, but when we came back and we shared, and it was like God telling us that through these two events where the native hit the gong and the Chinese hit in the north of Taiwan, and the Chinese hit the gong, the countdown gong, there was a countdown and an awakening that's going to happen. Lalu lebuh kami medak utai tok nak tak serentak utai tok nyadi bala native megak orang asal bisik kian pihak megak bala Cina tiba utara Taiwan megak bisik ngerejau tanya lalu serentak ngadu kenya lalu kami percaya Tuhan bisik ngerejau tai terkumai countdown artinya keterubah ya utai dekat badas utai besar dekat nyadi. 当年小青是其中一位敲那个鼓的。At that time, Xiaoqing was one of the representatives there. Lalu bak mayanya Xiaoqing siko ari orang te pengari lebuh mayanya deden bak Taiwan deden. 我听到这些，我真的是很震撼，特别是也看到一群原住民家人。So I was very amazed to hear all these, and especially to witness this in front of native family. 看到那个 Lalu amat ngaliat kati lebuh medak utai to menyaksi utai to dikerja oleh Tuhan. 看到那个日期是10年前嘛。 That was 10 years ago. Tu teh 10 tahun tik udah. 我们真的这个原汉同行走了超过10年。 But actually, the native family and the Chinese family have walked together for more than that. Tang bala keluarga Cina ngau orang asal sudah oleh bekerja sama ngeloi agi arinya. 但是我很想尊荣你们的教会还有你们的牧者。 But I really want to honor your church and your pastors. Lalu kami amat basa ke gereja kita pihak menggak dengan pastor kita. 真的是因为你们站着也走出去，我们身为华人，我们才看见。 It's because you stood out, you moved forward, and that caused us Chinese to open our eyes. Lalu laban kita nyingkang kamu ngambil tempat kita sebenarnya nyak tik ngasuh Tuhan muka mata kami tik Cina medak utai tau. 听到Pastor Grayman 讲一句话，我是很感动。他说：“我们是 We are the people of the land， 那土地的人。” So I'm always very moved and touched to hear when Pastor Grayman says that we are the people of the land. Lalu aku selalu ditegur oleh hati lebuh Grayman nyebut kita itu ianya orang asal bak menua tu. 但是身为一个年轻人，10多年前听就说，很重要，他们很重要，我们要与他们同行。 10 years ago, as a young person, I think that they are very important. We have to stand together. Lalu 10 tahun tik kedulu aku nemu teto lalu nyebut sidak ya berguna orang asal lalu kita mesti berjalan sama bergulai ngau sidak. 但是走过这10多年的同行，我特别是现在长大来到沙拉瓦，看到这个土地，看到全部才知道他那句话的意思。 But after 10 years of walking together and actually coming to Sarawak to see the land and see the people with my own eyes, I finally know what does that mean. Lalu udah 10 tahun dah berjalan lalu dia tu bisik peluang ngagai menua Sarawak lalu ngau mata kumpu aku medak nama reti utainya. 你们真的是这土地的百姓。 You are the people of the land. Lalu kita ianya orang asal menua tu. 有一次，我们在一个小型聚集 ，Pastor Grayman 就说华人站在中间，原住民围着我们。There was one time there was a small gathering where we gathered together, and he invited the Chinese. Pastor Grayman invited the Chinese to stand in the middle, and the native people surrounded them. Lalu sekali lebuh maya kami gumpuruk dia Grayman lalu ngangau ke sebelah Cina lalu sidak bat tengah lalu dikelilingi oleh orang asal. 但是Pastor Grayman 就是那时讲华人是本达当的时候。That was the time where Chinese were being branded as pendatang, those outsiders, different. Lalu bak mayanya bala orang Cina ngau bala tami disebut sidak tu orang penumpang aja, orang datai aja. 但是 Pastor Grayman 就说，我们是这个土地的百姓，我们欢迎你们。然后第二个就是他说，没有人能够碰你们，除非他们要经过我们。So at that time, Pastor Grayman stood up and said that
we are as the people of the land, we welcome you, and you're one of us, and no one can touch you unless they go through us. Lalu bak mayanya dia pasagreman ngobala ketua bukai lalu nyebut benubuat mesatu. Okay, kami orang asal ngelalu ke kita datai ngage menua tu. Lalu nama lajak ditimbak orang ari luar yang mesti dekat nengah kami dulu. 所以谢谢你们常常 release 你的领袖出去，让我们马来西亚各民族可以走在一起。 So thank you for releasing your leader to come and walk with us, so that to see that different races in Malaysia, different ethnicities, different tribes and tongues in Malaysia to come together in unity. Lalu terima kasih halaban kita udah release udah ngasuh, okay, ketua lalu bala kita lalu nyak kita terpedak ke nama utai ke kerja Allah Taala ti sebenar yang bak menua kita. 我再回到一个神很奇妙的时间点。 I bring all of us back to another moment in God's time. Lalu aku ngemai kita ngagai siti utai ti nyadi. 在2012年，我们说是那个唤醒，是倒数。 So 2012 there was an awakening, there was a countdown. 我们万万没有想到，2013年的喜年呢是另外一个惊喜。 We never expected to see that in 2013, which is the Jubilee year, to give us another surprise. Tang nama titik nyadi bak 2013 nyak mega Tuhan ngayan ke ngasuh ngaliat kati kami. 我知道当时Papa Graham 是他要飞去另外一个国家，是妈妈雪玲讲说，你一定要去这个喜年的营会。 So that time, Papa Graham was supposed to go to Norway, but Mama Shelling asked Papa Graham, told Papa Graham said that you have to go to this prayer camp. Lalu Graham mayanya ianya dalam perjalanan ngagai Norway, lalu ya ngelubah ke perjalanan yakin, lalu dia asuh Shelling ngau gumpuruk ba Kuantan mayanya kan? Gambang. Ya. 就是因为2012年的那一个连结，我们也觉得说，Papa Graham 一定要来。 But it was during the connection that was made in 2012. We felt that Papa Graham must come. Lalu laban ketegal bisik kawa 2013 menyebut Papa Graham mesti datai bak maya tu. 因为这妈妈雪玲是一个很敬畏神的助手，把Papa Graham推来了关丹。Mama Shelling is a very godly, a very obedient helper who pushed Papa Graham to Kuantan. Lalu Shelling te nangi ke Allah Taala te amat rindu ke Tuhan, lalu dia ya nemu merangsang Graham ngau gumpuruk bak Taiwan. Kuantan. 亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？直到现在，这个喜年的营会是历史，对基马的中文教会是一个历史性的聚会。 This prayer camp for the West Malaysian Chinese Church is an historical moment. Lalu bak camp tu ngagai gereja bak menua Cina, bak Malaya Dian tu nyadi ke sejarah. 在这个营会呢，当然还有其他的原住民，但是我们特别把Papa Graham 的下面放出来，他代表了原住民对着整2000个华人80间的教会。 宣告说断开锁链，进入一个新的季节。 So Papa Graham in front of 2,000 Chinese at this prayer camp, prayed to declare that the bondage has been broken and we are entering into a new season. Lalu ba maya tu dia Papa Graham ba mua 2,000 ikut orang nyebut, lalu semua utai tik ngikat udah diputus ke magang, udah dipecah ke magang. 这次我们来到Papa Graham 的家，很开心，看到他还收着这个礼物。 And so when we went to Papa Graham's house, we are so happy to see that he's still keeping this gift. Lalu lebuh kami ngagai rumah Pastor Graham, lalu dia kami terpedak ke pemerik tu baru, lalu kami cuk gagati laban ya gate nyimpannya dia. 今天早上淑芬就征求Tabitha的同意，我们借用一下。So this morning, Sufam told us permission from Tabitha to say that, hey, can we borrow this for a while? Lalu dia sidak tarik minta pembenar dari Tabitha, lalu ulah kami ngemai tu gitu. 对喜年的这个宣告，
马来西亚西马的中文教会开始明白说，原住民在基督里面有那个权柄的钥匙。 It was that moment where the Chinese church in West Malaysia had understood that there is a spiritual authority with the native people, and they hold a key. Lalu bak mayanya dak Tuhan ngayan ke kami ngagai bala Cina di Melaya dan dia nyebut ya orang asal sira ya pemegai kunci ti bisa kuasa bak menuanya. Amen. Amen. 那最后很想让你们看一张相片，是自从这几个奇妙的对齐之后，我们西马的原汉同行旅程就开始了。 So ever since we journeyed together in 2012, there had been different things that we've done together. I'm going to show you this photo. It's going to come on screen of the different journey, the different gatherings that we've come together in. Lalu tu sekedar bala gempuruk ti bisi udah diadu ke dalam singkang pejalai tu, pelayanan tu. 我们可以看到那个 love 型的那个设计呢，是 Tabitha 她设计的。So Tabitha did that the heart shape with the native people in it. Lalu nya kita mendak baka curak gambar jan ati gambar mayoh-mayoh orang asal bab benua Malaysia tu. Can we go back to the previous one? I forgot to mention a very important, the previous. Yeah. 下面你看到 Tabitha 跟我吗？ Do you see Tabitha and Rachel over there at the bottom photo? 看到吗？ Lalu bisa kita mendak Tabitha ngau Rachel baruahnya. 我们都长大了。 We have matured. Udah tua ya game dia tu dah. 所以回到刚才那个原汉同行的相片。 So okay, let's go back to the picture number 4. Yeah, the next photo. 你看到有沙巴、有西马的原住民也一起同行了。 You see that in that photo at the top, you see that there's native people from West Malaysia, from East Malaysia, from Sabah, Sarawak, and also West Malaysia. Orang asli from West Malaysia. Kita dia mendak gambar orang asal bak Sabah, orang Melaya, orang asli bak Melaya ngau kita asal bak menua Sarawak tu. 所以今天早上我们要在这里，我们要见证神的信实，同时我们要尊荣你们的教会。 So we are standing here to testify of God's goodness, and at the same time we want to honor your church. Lalu kami panggil tukak berkongsi. Lalu dekat merik basah ngagai Allah Taala, lalu pihak ngagai gereja tu sudah dikenal oleh Tuhan. 我们也透过两代同行的这一个组合，也要祝福你们的教会，在这新的季节兴起两代同行。 And so we also, through this multi-generational journey, we want to bless your church to enter into this multi-generational journey as well. Lalu dengar bala kami mayah generasi tu tuai ngau kabia ianya dekat merik berkat ngagai gereja kita awak ke kena Allah Taala megak berjalai dalam singkang generasi tik mayah tu. 最后我要用这个经文来结束。 So I want to end my sharing with this verse. Lalu aku dekat nyimpul tu ngau baris ke ayat tu. 诗篇78 3到4节，是我们所听见、所知道，是我们的祖宗告诉我们的。我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，要将耶和华的美德和能力，并他奇妙的作为述说给他的后代听。 So I'm going to read from Psalms 78, Aku dekat macam Mazmur 78 3 to 4. baris ke 3 ke 4. We've heard true stories from our fathers about our rich heritage. Kami sudah dengar cerita ti benar ti amat utai ke patut dempu kita.
We will continue to tell our children and not hide from the rising generation. Lalu kami terus dekat berkongsi kengau generasi tik baru, lalu kami ngai ngelalai kenya ari sida. The great marvels of our God. Ianya pengawak tik besar tik kerja Allah Taala. His miracles and power that have brought us this far. Lalu kerja ajaib tik besar tik udah ngemai kami pengalaman pemanyai sampai ke dia tu. 在我们有生的年日，我们相信马来西亚在耶稣基督里面是有盼望的。 So as long as we are alive, we are going to continue to believe that there is hope for Malaysia in Christ. Terus asal kita itu agi hidup, ianya kita bisa harapan bak menua Malaysia tu. 好不好？我们一起站立起来，我们真的把荣耀归给神。 So if we can all stand together, let's give God the glory. Lalu aram kita berdiri bergulai, lalu meri mulia ngagi Allah 把 Taala 掌声 ya. 归给神。 Let's give God our greatest clap offering. 但也不 Lalu 要忘 awak kita meri tempiak tik besar, tik ingal ngagi Allah Taala. 阿门，主我们赞美你。但不要忘记拥抱你身边的家人。 And don't forget to hug your family that's standing next to you. Lalu anak-anak ingat meri berap ngagi orang ke keluarga tik sembah ngaunuan dia. Okay. Amen. Wow. Thank you. Bless you. Bless you. Bless you. Yeah. Amen. Tuhan kita badas. Our God is good. Amen. God is good. Yeah. Because of His goodness, He bring different families, body of Christ come together. Ketika pemanah ya mai rombile ari no tempat Yeah. bukai. Yeah, maybe sit down first, yeah. Okay, laban pemanah Allah Ta'ala udah ngau kita ia tik ngempuang kita bergulai. Because of God's goodness, He has brought us together. Lalu nya mega ngasuh kita orang asal ngelala siapa kita itu sebenarnya di dalam Tuhan. Nama kebuah kita dekat ngau orang asal. Then that also causes us native people to know who we are in Christ and why we're called native people of the land. Laban ti kita nak nemu siapa kita orang asal bak menua tu. Kita nak nemu hak kita empu. Kita nak nemu hak kita empu. Kita nak nemu berkeni ke cara kita dekat nyingkang, dekat ngemai penghidup kita, lalu ngena kuasa kunci tu dah diberi Allah Taala ngagai kita. Because if we don't know who we are, we don't know who our rights, we don't know what we don't know the power that God has given us and the key in our lives that we have in our lives. Lalu nyak kadang-kadang kita nyebut utai teman satu, kita orang asal, kita itu bakal jakut semak teman satu, kita itu kawin ngagai menuanya. So we always say this, it's like we native people are married to the land. Lalu lebuh kita untuk nyebut, kita itu kawin ngagainya artinya, kita bisa tanggung jawab bak menuanya, bak nualnya, kita ukai kebetulan diada ke bak mayanya. And so when we say that, it doesn't mean that we are coincidentally in this place, but we have a responsibility over the land. Lalu lebuh kita nemu tanggungjawab kita empu, dia kita nemu ngena pemerek tu dah diberi Allah Taala ngagai kita. So when we know our responsibility, we will use the gifts that God has given us. Lalu nya tinggal kita nak muak, nak masau maya, nak masau masa, kita ngena ruang ngau peluang tu dah diberi Allah Taala ngagai kita. And so then we will not waste time, but we will use the opportunities that God has given us. Lalu nya lai kita berterima kasih ngagai Allah Taala tu dah ngempuang menyadik kita bangsa Cina. And so we thank God for all bringing together our brothers and sisters, the Chinese people. Lalu nak kebetulan megak bab minggu sitiknya kemarin pasal Philip berjakuk ke pasal Zacchaeus. And it's also not a coincidence that Pastor Philip taught us last week about Zacchaeus. Lalu nya megak bisa nanti kita bisa dengar radio pagi tu pasal tunggat semangat. Okay, bisa aku nyebut pasal Zacchaeus pagi tu tadi. And this morning I repeated that message again over the radio if you heard it this morning. Lalu
utai ti amat manah amat daripada kita dia, ianya pengawas sekayas. Lalu prinsip kadamai aku ngagai kita, ianya pengawas kita, ngagai Allah Ta'ala lalu nerima yang ngau ati ti penuh ngau penganal, lalu nya ti pengadang ngagai kita. What we see is that the thirst that Zacchaeus has, and that is what we want to hope. I hope to see that we have the same thirst that we to receive God with an expectant heart, and that gives us hope to see Jesus again. Amen. Lalu ngagai tiap iko orang ti Arab kaya ku Tuhan bak pengujuangnya sidaknya megak peturun Abraham. And at the end of the passage, he says that Zacchaeus is also a descendant of Abraham. Menyadik dalam Tuhan. Semua kita di dalam Tuhan Jesus ianya peturun Abraham. Brothers and sisters in Christ, all of us who are in the same faith, we are descendants of Abraham. Now, lebuh kita mendak menyadik kita Cina berkongsi tadi. So when we see our Chinese brothers and sisters share, lalu dalam pengarap kita itu ianya keluarga ti besar. So in this faith, we are one big family. Amen. Amen. Sebut siti keluarga ti besar. Says one big family. Ngau siti pengingin. With one heart. Dekat medak perintah Allah Ta'ala datai lalu pendekak yang jadi. To see the kingdom of God come and His will be done. Lalu dekat medak perintah yang datai lalu pendekak yang jadi. To see His kingdom come and His will be done. Tang nemia Allah Ta'ala terkumai orang asal begulai ngo ruang bilik ti besar tadi. But when us native people, we come together with this greater, bigger family. Sampai Jesus bak John 17. Jesus' prayer in John 17. Baris 21 nyebut. In verse 21 it says. Apa yang awak kesidaknya disiko, bakatuanya disiko, nya baru dunia dekat nemu. Father, let we be one. Let they be one just as you and I are one, and that way the world will know. Isi lebuh tubuh Kristus bergempuang begulai. See, when the body of Christ come together, lebuh tubuh Kristus digempuang oleh pengerino Tuhan. When we are brought together by the love of God. Nama arti lekajaku bergempuang nyadisiko. What it means to become one. Artinya kita ngeruntuh ke semua dinding yang temagi. That means that we bring down all the walls that divide us. Kaya bak kulit, kaya bak bahasa, kaya bak nama. Whether is it our skin, whether is it our tongue, whatever it is. Kaya bak status, kaya bak pengeraja, kaya nama-nama. Whether is it our status, whether is it our wealth, anything. Semua utainya nak oleh nyadi ke dinding, semua utainya nak oleh nyadi ke bagi, laban nama ke buah, laban pengerino Allah Ta'ala udah ngempuang tubuh Kristus begulai, lalu dekat ingin medak perintah datai, lalu pendekak yang nyadi. All those cannot be divisions because we have come together to become as one to see God's kingdom come and God's will be done. Lalu kita terima kasih pagi itu. And so we are so thankful this morning. Kita bisa Brother Gary, ngau Sharon ngau yang itu. We see Brother Gary and Sister Sharon here. And lalu kita bisa Jason, is it? Jason dari Penang ngau kita. We also have Jason from Penang here with us. Bisa bala bukai temuai. Do we have any other guests here? Amen. Tang. Brown temuai siko. Okay. Tang dinga lekas jakuk tu. Jakuk orang dunia temuai. Dan jakuk kita di dalam Allah Ta'ala, kita itu sitik keluarga, ukai temuai. To the world, they may be guests, but here in Christ, we are one family. They are no longer guests, no longer visitors. Ya, kita itu ianya sitik keluarga di dalam Jesus Kristus, nyingkang dalam penekah Allah Ta'ala. We are one family that walk together, that move forward together in the will of God. Lalu lebuh kita bisa pengertian tu, penemu ti bangsa tu. So when we have this understanding and this knowledge, nama utai ti oleh melah kita. What can divide us? Nama utai ti oleh magi kita. What can set us apart? Nadai. Nothing. Nah, ba Mazmur 122. In Psalms 122, lebuh nemia Allah Ta'ala bergempuang begulai. Oh. 133, is that? Okay, 133. 133. In Psalms 133, when the people of God, when the family of God come together,
Lekas Jakub dia gamal ti cukup badas bab Mazmur 133 ianya berawan uji dek kita awan. The picture in Psalms 133, it's kind of like this. Kan awannya or temuai tadi. Okay. Lalu kan ngangang ukiau kai temuai lagi. Uji kita dah. Borrow Uncle Brown for a while. Yes. Come. Come. Tu dek okay temuai tau. He's not Okay a lah. visitor. Okay. Now, gambaran bab 133 ada dia. So the picture in Psalms 133. Lebuh kita itu bergempuang bergulai. So when we stand together, Gamal ya. that picture, Ukai temuai. that's not of a visitor. Sebut ukai. Okay. Ianya bakal arun. But it is like Aaron. Bisa minyak deh. Tu ambil pala dah lagi. Okay, bakal arun dibubuh ngau minyak kana, okay, ari pala datang ngage janggut ya. It's like the oil flowing from Aaron's head until his overflow through his beard, Terus ngage jubah ya. all the way through down his robes. No, minyak tu berjakut pasal nama. What does oil represent? Urapan Roh Kudus The kan? anointing of the Holy Spirit, right? Ya. So gambarannya, perhatikan Jakub dia. Lebuh tubuh Kristus gempuang bergulai. Nadai Cina, nadai Iban, nadai orang putih, nadai Tami, nadai nama. Semua nadai kan? Lalu lebuh tubuhnya tidak kumai peturun Abraham tadi. So when this family that does not divide among ethnicities, when we come together as descendants of Abraham, Tuhan dekat mubuah kejanji berkat yang ngagai kita. God will shower His promises over us. Kita percaya Tuhan mubuah kekuasaan ngagai CBC. We believe that God is sending His power here in CBC Ngagai benua kita. to our land, Ngagai Kuantan. to Kuantan, Ngagai Pening. to Penang. Amen. Wow, ngambil bab barisnya baru. Let's go back to that verse again. 133 Mazmur. Psalms 133. Berkati kedua. The second blessing over there Baka embun nari bukit Hermon. is like the dew from Mount Hermon Datai ngagai kita dia. that flows to the land. Embun berjakut pasal nama. What does dew represent? Embun asal bisa embun kesegaran datai. Where there is dew, there is refreshing. Amen. Asal bisa embun, bisa kesegaran datai anak guai dulu. Where there is dew, there is refreshing. But dingau teto. Bekeni ke embun datai. But how does dew come? Ulih embun datai lebih moya hujan. Can dew be produced in rain? Lebuh ulih ke embun datai lebuh maya ribut. Can dew be produced through the winds? Ulih ke embun datai lebuh maya panas. Can dew happen when it's hot outside? Nadai. No. Embun datai lebuh nadai angin. Dew happens only when the air is still, Amat nak. Ya, lebuh nadai angin. when there's no wind. Hei, Jakub Tuhan madah. Jenuh dalam Tuhan. So the word of God reminds us to be still in Him Lalu kelalama Tuhan kita. and know that He is God. Lalu ya dekat merik titik padas ngagai penghidup kita. And there He will give good things to your life. Poin yang ketiga disebut dia Mazmur 133. The third blessing that is mentioned in Psalms 133. Ya bersemaya keberkat. He promises blessings. Lebuh tubuh Kristus bergempuang bergulai berkat dekat datai. When the body of Christ come together in unity, there will be blessings. Sampai Jesus ba John 17 tadi.
The prayer of Jesus in John 17, Lebuh tubuh Kristus bergempuang bergulai. when the body of Christ come together, Nya baru dunia ngelala. that's when the world will know. Kunci revival datai. The key of revival is there. Kunci revival datai. The key of revival is there. Ianya lebuh tubuh Kristus bergempuang bergulai. Is when the body of Christ come together. Nya kebuah kita dekat menyelaras ke dalam pungau Tuhan pihak megak ngau pangandiri. And that's why we align ourselves with God and we align ourselves with one another. Nya kebuah kita dekat ngeruntuh, dekat ngerubuh ke semua dini yang penekul penangul. That's why we tear down all these walls that stumble us. Dini yang bangsa, dini yang bahasa, dini yang kulit, dini yang status, dini yang pengaya, semua tanya diruntuh, dirubuh. Dia tu kita semina bisa nama terkemisi kita sitik tubuh di dalam sikuk kepala. Whether is it the walls of our language, whether is it our skin, whether is it our status, whether is it our wealth, all these walls will come down and there's only one left, which is we are one family, one body, under one head, which is Christ Jesus. Lalu keluarga tu di sitik tubuh dalam sikuk kepala, they are the carrier of His presence. And so- Setidaknya ti pemain hadiratnya. And so this one family, they become the carrier of His presence. Amen. Berapa ikut kita itu ke pemain hadirat Tuhan, mulia Tuhan? How many of us here are carrier of God's presence? Semua kita itu dah ngaku ngau mulut. All of us who have confessed with our tongue Arab dalam hati. and believed in our hearts Jesusnya amat anak Allah Ta'ala. that Jesus is the Son of God. Dini nulia, Where is He? ba ati nuan, In our hearts, ba pengidup nuan. in our lives. Siko pengidup kumai sitik tubuh. This one life is one body. Mayuh tubuh kumai megak sitik tubuh. And many, many lives together, we are still one body. Lalu pemayuh tubuh tu ti pemai hadirat Tuhan. And when these many people bring together the presence of God, Sebut aku kai temuai. Aku ukai temuai. I'm no Amen. longer a visitor. Yes. Ya kai temuai. I'm no longer a visitor. Ya, kita itu ianya sitik tubuh dalam sikuk kepala ianya Jesus Kristus. We are all one family under one head, which is Christ Jesus. Lalu lebuh tubuh Kristus tu bergempuang bergulai. And so when the body of Christ come together, Sitik tak? Entik nak bergempuang bergulai nak mau titik nyadi. but if we do not come together, if we do not unite, what happens? Rachel, come here. Okay. Entik nak bergempuang bergulai nak mau titik nyadi. If we do not come together, what happens? Iban, Cina. Lu, gua. You, me, Iban, Chinese. Okay. Entik nak bergempuang bergulai, ya ti bisik ba lu saja. So if we are not united, what you have, that's just yours. Ya ti bisik ba gua saja. What I have, that is just mine. Tanti ya kai lu gua satu dalam Tuhan. But if we are one in Christ, Tanti nak bergulai tadi timpang. Timpang. Handicap. so if we are not together, we are handicapped. We are a handicapped family, a handicapped body. Amen. Gary, you don't mind? Okay. Gary, ari Amerika. Gary's from America. Di Anjung, melangau kita dito. He's serving us among us here. Amen. Lalu yang menyadik kita dalam Tuhan. He's also our brother in Christ. Perhati, orang putih, Cina, Iban. You got a white guy, a Chinese, and an Iban. Tami. Nyadi sitik tubuh, We become one family. gamal ketuk. Pemerik ti bisik bak Gary. The gifts. Let's look at this. The gifts that Gary has. Pemerik ti bisik bak Rachel. The gifts that Rachel has. Pemerik bak bisik bak Graham. The gifts that Graham has. Pemerik ti bisik bak Tami. The gifts that Brown has. Tami, madik bak brother. Oh, brother. Ah. Okay. So, lebuah tu digempuang bergulai ngena pemerik pengandiri. So when we come together, each bringing our own gifts, Gamal ke impact ya. imagine the impact.
Wow. Amat nak? Ya. Gamal ke impact ya. Imagine the impact. Tanti tu age individu tadi. But if we are all individuals, Lulu gua-gua. just you and me, Nadai utai. Lihatlah siku-siku kita ngasai keberkatan. Pangkak ya. Nak besai. alright, individually we may receive blessings, but there will be no impact. Tang lebuh tubuh bergempuang. But when the body comes together, Nyak baru orang ti berdau nemu Tuhan, dekat nemu Tuhan. then the world will know who God is and will come to Amen. know Christ. Dunia dia to ianya lapal ke pengerino. The world right now, it's hungry. They hunger for love. Dunia ke dia to ianya lapal ke pengerino. The world hungers for love. Pengawak kita Kristian muka pintu pengerino-nya. Us Christians, what we do is that we open the doors of love. Lalu pengerino-nya ti ngasuh bukit penekul dirata. And it is that love that flattens the hills that stumble us, that blocked us. Lalu semua lebak diisi. And every valleys will be raised up, will be flattened. Lalu Tuhan dekat ngagak jalai raya ti besai. And God will make a big highway. Kunci ya. The key to this Ianya lebuh tubuh Kristus is when the body of Christ bergempuang bergolai. unite and come together. Amen. Terima kasih. Thank you. Gary, thank you. Okay. Terima kasih ya. Okay. Haleluya. Amen. Tuhan Yesus, terima kasih ke pemanah Nuan. Jesus, we thank you for your goodness. Terima kasih ke tiap ikut belah menjadi tidak tahu. We thank you for every family who is here, who have come. Kami hanya siti keluarga. We are one family. With the presence of God. Ngau hadirat Tuhan. With the presence of God. Tiap ikut kami dito. Tiap ikut kami dito Tuhan. All of us here. Kami ianya siti tubuh dalam sikuk kepala ianya Jesus. We are one family under one head, and that is Jesus Christ. Gempuang kami dalam pengerinduk Nuan. Bind us together in love, God. Lalu dia otetik besar dekatnya di. And may big things happen. Nuan dekat mereka utai tik besar tik ngeloi age ari runiang kami. You are preparing bigger things that's beyond our understanding. Ianya perintah Nuan datai, peneka Nuan jadi. And that is your kingdom come and your will be done. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Aram semua kita berdiri. Let's stand. Kita dekat bercakap pasal pemanah Tuhan. We're going to worship God. Just sing about His goodness. Sepanjang penghidupanku, pemanah membisikkan aku. Engkau semua sempurnaku, ku berlagu pemanah Tuhan.
pemanahan Tuhan. Dipegai jari nuan Arimayaku dan Datai suntuk hari Ku berlagu Kepemanahan Tuhan. Sepemanjai penghidup aku Pemanahan Tuhan bisik ngawaku Engkau semua sebut aku Berlagu kepemanahan Tuhan Kepemanahan Tuhan. Sepemanjai penghidup aku, pemanahan Tuhan bisik kau aku. Engkau semua sebut aku. Ku berlagu kepemanahan Tuhan. Pemandangan perindu Tuhan Pemandangan Seruran nyawaku seruran nyawaku. Pemandangan perindu Tuhan Pemandangan perindu Seruran nyawaku seruran nyawaku. Aku nyerahkan penghidupku semua yang kagayaan. Pemandangan perindu Tuhan seruran nyawaku. Pemandangan perindu Tuhan seruran nyawaku. Pemandangan perindu Tuhan seruran nyawaku. Aku nyerahkan penghidupku semua yang kagayaan. Pemandangan perindu Tuhan seruran nyawaku. You have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
上呢，我在祷告的时候， This morning as I was praying, Bagi itu tadi lebuh aku sampai 神给我的一个感动是在这新的季节，神的恩惠慈爱要随着你们的教会。 God prompted my heart that God's mercy and God's goodness will be with your church. Lalu terkena tengah aku ianya pengasih Allah Ta'ala, pengerindau Allah Ta'ala dekat ngau gereja kita. 这次我们来之前，我在吉隆坡的飞机场那些，我在吉隆坡的时候呢，我的新鞋的鞋底忽然间脱了。 Before coming here, the sole of my shoes came off, and it's a new pair of shoes. Lalu lebuh aku datang gitu ianya kasuat aku tek baru tu, again no bakal ke kupak. 然后年轻人马上送另外一双鞋子去吉隆坡给我。 So one of my youth immediately sent a new pair of shoes. Lalu siko ari bala kebiak lalu meri kasuat tek baru ngagi aku. 昨天我的拖鞋也断了。 And yesterday my slipper broke as well. Lalu kemarin megak selipar ke barunya megak putus. 我忽然间今天早上在祷告的时候，神提醒我说，在古庆的聚集的时候，有一次的聚集是 new shoes。 And so I was reminded that God reminded me that one of the prayer gatherings we did here in Kuching was about new shoes. Lalu sete hari pengawal terus kerja kami maya gempuruk sebab ianya Tuhan ngingat kaku ianya berjaku ke pasal ngena kasuat tik baru. 所以今天早上我要在这里宣告。 So this morning I will stand before you and declare. Lalu pagi itu aku berdiri bak muak kita lalu nyebut. 我们能够继续的奔跑，不是因为我们的新鞋。 We can continue to run forward. It's not because of our new shoes. Lalu kita terus nyingkang berjalan ke muak. Ukai kita gal kita bisa kasuat tik baru. 因为我们两代同行，彼此的扶持的时候，即便是旧鞋，我们还是能够跑到终点。 But when the generations come together, even though it could be no pair of shoes, but we will reach our destination. Lalu lebuh generasinya bergempuang bekerja bergulai. Lalu nama-nama terkena kita oleh nuju ngagai juluk hati diberi Allah Ta'ala ngagai 所以我真的要祝福我们当中的每一个弟兄姐妹，神的恩惠和慈爱，在这新的季节要追随着你们。 So I want to bless all of you here in this new season. God's goodness and God's mercy is coming after you. Is running after you. Lalu aku nyebut jalakaj aku berkat ngagai tiap ikut bala kita dito. Ianya pengasih ngau pengerindu Allah Ta'ala dekat ngau tiap-tiap ikut kita. Pemanjai penghidup aku, pemanah non bising ngau aku, engkau semua sepulangku, berlaku pemanan wal Tuhan, sepemanjai penghidup aku, pemanah non bising ngau aku, engkau semua sepulangku, berlaku kepemanan wal Tuhan. Amen. Jesus, terima kasih ke pemanah Nuan. Jesus, we thank you for your goodness. Pemanah Nuan terus nyempulang, pengerindu Nuan terus nyempulang tiap-tiap ikut kami. Your goodness continue to be with us. Your mercy continue to be with us, each and every one of us. Inah pemulai kami rindu untuk kami ngasai ke pemanah Nuan. Even as we return from, we go back and we leave this place, we feel your goodness continuing to be with us. Sari tu Tuhan Nuan nemu hati tiap-tiap ikut anak Nuan. You know the hearts of each and every one of our children. Lalu Nuan megak nemu tak kena guna bak penghidup sidaya siko-siko. You know what they need, each and every one of them. Awak ke pengasih ngau pengerindu Nuan. May your love and your mercy Ngau tiap-tiap ikut be sidaya. with each and every one of us here. Lalu merek nama tak kena guna sidaya. Provide everything that they need.
Tiap singkang kami, Every step that we take, nuan ngau kami. you are with us. Nuan nak ngelengkak ke kami. You never leave or forsake us. Tiap singkang kami, Every step that we take, Jesus ti lebih hari menang. Jesus, you are more than a conqueror. Jesus ti lebih hari pemenang Jesus, dekat ngau kami. Jesus, who is more than a conqueror, is walk with us. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Udah tok lagi, And later, kita dekat ngenjuk ke piriang pemerik. we will give our offering unto the Lord. Lalu pemerik kita bakal selama. How we will do it is Ianya kita di hari belakang tangguak mau ke sepiak, mau ke sepiak. the offering baskets on the left and the right at the back of the hall. Mau ke kanan tu merik tangguak mau ke kanan, mau ke kibak merik ke kanan. So you are on the right, you will give the basket on the right, and you on the left, you give to the basket on the Lalu left. seperti merik online. And whoever that wants to give online, Lalu bank account kita Maybank, our Maybank bank account is on the screen. bak screen kitanya. Lalu kita boleh ngambil ya. And so we can, let's prepare our offering unto the Lord. Lalu sebelum kita nutup aku kat bersampi. And I want to close a closing prayer. Lalu bersampi ke pemulai kita, lalu pihak menggak ngau pemerik kita. Bless each and all of your return as well as our offering. Tuhan Jesus, Jesus, Lord Jesus, nuan Tuhan tik badas. you are a good God. Terima kasih. Thank you. Kami temegah, We are so proud. kami temegah bisik Tuhan bakal nuan. We're so privileged to have a God like you. Kami temegah megak bisik ruang bilik keluarga di dalam nuan. We're so privileged to have this great family in you. Lalu sampai aku ngagai tiap ikut bala keluarga. So I bless each and every family here. Lepas kami mulai ke dalam puarindu tu, As we depart from this place, pengasih ngau pengerindau nuan your love and your mercy dekat ngau kami. continue to be with us. Nama te kedeguna tiap ikut bala kami. Whatever that we need, Nuan merkat tiap ikut kami. you provide. Piriang pemerik dan juga ke kami. And as we give our offering unto you, our physical offering to Sampai you, aku nuan merkat piriang pemeriknya ngau belipat ganda. I pray that you bless the offering Kena ngelekai ngemesai ke perintah nuan. unto the expansion of your kingdom. Lalu berkat bala ruang bilik tik merik ngawati tik gagal. And bless everyone that has given with a cheerful heart. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Guru Lord. pinta aku This I pray dalam nama apa? in the name of the Father, Anak, the Son, ngau Roh Kudus. and the Holy Spirit. Amin. Amen. So Tuhan berkat kita semua. So God bless all of you. Awak ke pemanah Tuhan terus ngau May kita. the goodness of God be with you. So Tuhan berkat. Bless you. So piriang pemerik mau ke kanan, mau ke kibak. The offering basket is behind on the left and right. Tuhan berkat. Bless you again. Cukup gerasa pakai baptisa tengah hari itu, tinggal itu kita tahu begari ke baptisa ya ke baptisa kita tahu begari nyendiak diri kita ke baptisa